in Rinnia Manipura Helhovin Assam Rifles Convoy an lambun na chu China nen inzomna ane mai theinin sipai te chuan an soi Churachandpur district a helte hian in Rinni Jing Khan Assam Rifles Convoy hi an lambuna thi te hi Colonel Viplav Tripathi Mizoram atanga Manipura kumin July thla a anson anupuile afa kumruk mi te baka sipai pali te anne convoy te hi border post behia ngatangin an hmun puilama an kirle tur aneya second khobula puak theithil nen helte hian an lo beya chumi hnuwa silain an kapzuile bokane Colonel Tripathi hi Khuga Battalion Commanding Officer aneya Mizorama omchungin rui lole ral thuam tol dokonga malana saniin sipai te chuan ansoya rui lo dokonga hian a battalion chuan kumsang ni somni pakhat January thla khan thalai te jinga campaign an nei thin nge in lambun na hi Manipura Inkhwar People's Liberation Army PLA le Manipur Naga People's Front MNPF te chuan pathian ni khan an tiani tian puanga heng helpani te hi Myanmar tanga ron chethin nia hriatan ne an che chan chu Assam Rifles in AFSPA nuaya leiluak taka che tan tho thin wangle chumi chan let na chu ninan soi in lambun na hi Indian Army chuan na takin achang let do nemti tundin muna hriat alani lova mase thilom da ne ro chu ngun takin an thli thlaya Myanmar lutum heltepo ramria ngun zoka vilanne PLA te hi Myanmar Inkhwar anilain tun naya an kem chu an ron son tonin sipai te chuan an soya heti chung hian an mi le sa thren khat chu Myanmar hian an la omzui zela in lambun na wangin India helom te po Myanmar hian tam tak chu an lu le an ringa PLA te hi India nena in ka hai thuthlung nei lem lo niin India sarkar chu in rem pui tumna an nei ri lo nia soyene in Rinnia Assam Rifles Convoy lambuna hian PLA nuayami RPF te chu thuchua siam masaber ania in Rinizan ve khan anti ani tian lo soito Colonel Tripathi nupuile afa paten nunan chan chungcha nga hian helte chuan hun himlo disturb area chuan convoya an chungte kaltel tir chu a himlo hle tian soya an thina chu an tum lok le an hriat lok anilo tian tarlang sipai hruai tu hlui Manipura lo om thin te poin helte hian nu nau te chu an bitum ngai meu lo nin an soitel bokane helte chet na hian ven him na thok tu te le China chet na ngun taka vil tu te chuan China ain rol mai thei nin an soya tun trum hi China le helte inzom na an soi chua voi khatna anilo bok kumsang ni som ni October thla khan India le Taiwan ten sumdona chungchanga inrem na thu thlunan tumna China chuan mar chak helte thloble Sikkim chu India ram chung anga pom ti top mangin kan chang le tang tin lo soito a sipai official pakhat soidanin China hian mar chak helte hi a thlop theina rem chang atam hle Manipur ti amin helthren khat chuan Arakan Army le United Wa State Army Myanmar helte nen inzom na aneya heng Myanmar helte hian China tangin ral thuam ancholu thrina anni kaltlang hian mar chak helte hian ral thuam ancholut vele thrin ati helte man tu ral thuam hi Bangladesh le Myanmar tangin India alu thrina Mizoram chu akal kongjinga pakhat anitel nge ne kumsang ni som nia line of actual control India le China te anin ne patrang khan China chuan Manipura PLA te chu inzom na anei puile to nia alan thu kumsang ni le som pasaria Assam Rifles lokai throi to tu Lieutenant General Sokhin Chauhan chuan asoya marchaka hian India sipai te chhai buai turin helte chu China in apui ani ari number ate Northern Army Commander Louis Lieutenant General DS Huda Poin China chu marchak boina hian direct in a inrol ngai lova mase LSC boina wangin
athil ti dan kalphung chu athak theina rem chang om tina soive bokane Manipura helte wanga buaina hi kumsang khajakwa somruk chawatrang khan a intran towa UNLF te anron chuaka Manipur le India ram infin chudulovin Manipur tan ram fran angiata Manipur la khrantum hian helpol dang anding zui boka chungji nga chuan PLA te po antela NSCN nuaya training annei thin nia tarlanani RPF te hi PLA political wing ane in lambuna tang hian tun naya marchak helte hi sipaiterin ayin anchakin ral thuam annei thra tilanga anchak tharle ta ka hian China chu a in rola anngai ani deuber anral thuam man then khat chu China siam niin an commando te chu China cheng anomboka China in apuina rem chang atam hle anti kumsang ni som ni October thla a marcha khelte China in apui thin ti chungchanga hian China chuan Tibet a China laka helten training le poisa anpui thin nina soive thung helte hian Assam Rifles te dan tlo chana anin luling lutuk chu anbe chan tian soi phena hian sipai lam chuan oma om tura an ngai tlatane in lambuna hian Cornel Tripathi le a ho te chu bitum chan an nei ni in sipai lam chuan an ngai boka ruihlova sum dona ti top turin a ho te 46 AR chuan ma an la a helte hian ruihlo le dan phal lo thil danga sum dona chu an sum lak luna narber ania wangin an beile ta ani theina lai om tin media thren khat chuan an tar langane China enroll nian rin hlel chan hi LSC boruak alaziom theilo wang ani de berboka Ladakh bula ani nep nuwa Arunachal Pradesh lama po ramri anin thuam thatsiaka China chuan inbiak po na tur optical fiber chu ramri rula hian thlungin thlasikatan anin buat saya India chuan chang le theiturin ral thuam tha chu ramria hian achop vebok Bhutan le Tibet nena anin rina tawang plachua India chuan US siam ral thuam thren khat achop naya hengzinga hian Chinook helicopter te howitzer te ba ka India siam missile te achopa rocket ka chuana Pinaka le Smart MRLS te po man thei mai turin ada feldiam tone Pinaka hi tuipuizola chuan abitum chu kilometer somthum pariat thlenga hla ka pha ania munsanga chuan aka phlazwala second somli palichungin rocket somsari pahni vel akap chuak man Smart thung hi kilometer som kwa vel thleng kap theinin second somli chungin rocket somli pariat vel athlo chuak man bokane Arunachal Pradesh ramria hian India chuan enthak natan Heron drone chu atir chuak thrin boka ramria China malak na le anche dan te chu avil berane Israel siam he enthak na drone hi fit sing thum thlenga sanga thlok thei ania darkar somni palia tanga darkar som thumvel chumlo chat lovin athlok thei bok inen thak na tan chuan India in arin rol berane ramrifula hian China sipai te chuan kumtina nun chan anzir thin chu thlamasa khan ankalpuya heiwang hian inen thak na lam chu India chuan akalpuina sazual LSC inepna hian boruak ti daitumin rampahni te chuan inbiak na nei thrin ma se adoi zok anomdu bik tlat lawa wangin inepna hi atop tak tak theilo kumsang kha jakwa somruk pahnia athil tonangkha India in aton non le tolo na turin ramria sipai le ral thuam achek nuala Arunachal Pradesh naya aninepna tawang bula hian gas pipeline le rail kong marchak thunzom tu akal boka chu ven him atumber pakhat ani bokane ramria inepna hi China sipai ta chuan anhlok pui berniin US chuan angai thung an Department of Defense chuan Congress nena annual report an thelua China sipai ta chuan kumsang ni somni mei thla tanga LAC inepna khan ataka be pui thak antemin tonriat thatak tak an nei pha anti
รัมปะนีเตอินเนบนะจุงจางาฮิอัน US จวนเมทลาคานไชน่าสิไปเตจูอินเดียอินอารัมมังะอัชาลกุมขัวอันลูตาบวยนันจอกชัวกินสิไปเตจูอันอินสองเงตารัมริบวยนาฮิอันสิไปเตจวนอันละตนไงโลอัตกะเบยปุยทากนะจูอันในพาอินดาวลมะตนเรียดอันในตาเนเฮปากาฮิอันฮิมาลายาขดทังลมะอินเบียกปอนาตานเลอันเมลมาเตอินเบียกนะโลไงทากเทนาตานออปติคัลไฟเบอร์อันจำเทพาบกะรัมเรียอันจังลุงเลรัมเรียฮิอันอินเอนทากนั่นแหละ intelligence report อันดงทราอะอินเบียกปอนะอันในทรัตตากาเพจวนทุเปกจูขดลายเมียลวินอันดงซุงซุงเทนินันโซยา US จวนไชน่าจูอธิยมลงมาซามาเซธิยมลวะอินเดียปูลุยาอันไงไชน่าจวนอินเดียอันเอกนะฮีอัตบสันลกลวังรัมริบวยาฮิอันรัมลากเซลอันตุมันเนอเต Department of Defense report ที่ไชน่าจวนอเฮลคบไมUS จูอินเดียและไชน่าเตอินไลจีนนะลวินรอลเวลตูรินอาเรียตีร์งาเลเนเฮติยงบาวรัวการาฮิอันมาร์ชักเฮลเตอันจักทารินอันเรตาจุตาจวนไชน่าจูอินรอลเทนเรมจางอมินันเรตาตีนาอันนี้เดเบอร์อินรินียอินลัมบุนนัทเฮงฮิอันอินเดียรัมปุมอฟานะรัมฟรวยตุลู Prime Minister Home Minister และ Defense Minister เตบากะManipur Chief Minister เตทเลงอินเฮปอยข่อยนะฮีอันเดมทูอันสอยชัวกะสิไปเตเบนะอัทเลนะอันสอยโฟกันช้างเลตังตีจูอันสอยชัวกเลเคลียร์ต่อลงมาชานเลตันนิโดเนมตีรอจูตาร์ลันตองอินเรียดอันนี้เราทุ่ง